Dakansam o yerden temige çıkıp geçiş gerek de. Osmonovgacha. Bizni o şehir için gerek, memleket için gerek. Егер şu prospekte Osman Avcılık болса, вообще шикарный новшество болады. Oş üçüncü. Sel bolğonda sel ушул жактан түштү, туурабы? Мына көрдүңүзбү, кече sel мояктан келген да. Я. Ооба, постоянно. 200 жыл болсо деле жол аба бул. Жолду ачыш керек. Мен деле ушу кабинеттен чыкпай отургум келди, мына иш калдат, ажеке, могу иштин баарын жасаш керек болуп атат да. Жолго эле үй салбай, ошто мода экен. Могу жердеги вулканизация ремонтторун баарын жаап түшүңүзбү? За город. Эгер бир комнат положено болсо 2 комнат берип коелу. 2 комнат положено болсо 3 комнат берип коелу. Мындай довольный чыгып кетсин. Түшүндүңөрбү? O menин документим бар, bu 70-жылы курулган, 60-жылы онда ушунду сасып чирип отура беребиз. Эч нерсе иш болбойт. Ошто ош кыла турган ушу жер. Качанга мындай переулокто отура беребиз. Туурабы жаба? Урматтуу президентибиздин под четким руководством мен иштеп атам. Бирөөңүздөрдү капа кылбайм, бирөөңүздөрдү ыйлабайсыздар, кажалып болбоңуздар. Ичинеке көчө кара. Булар өздөрү макул, карачы мына. Даже айылда мындай жок. Ошондо 4 полоса, тротуар, велодорожка и зеленая зона. Все ошону расчет чыгаргандагы ошону кете бергиле. Отдельно сценка. 4 полоса таза иштейт да ше. Ооба. Ошондой эки-чеке машина полоса без обочины. Мен ошондой кылып койгула. 25 топ айрым жерлерине кирип токтой турган го. Аны, Сонбек Алматович, кандай кылабыз? Я. Кантип кылдырабыз? Кана тез барбы бизде? Bu tespih mi? Tespih. Bunu azı qaraç arıq başı tolup kalıptı buna qara. Bugün çakırıp süleş qanday qılabız? Келебиз, ошону жака чыгабыз. Только срочно, прям срочно. О, да, Смео Гаиби, ошонун жагына жана бомжайтны курабыз деп эдик белек. Проект даярбы? Даяр. Эми даяр турат. Бул спонсор даяр. Балдар даяр. Ошону баштайлык. Bir baştan жақсы. Ооба. Sizce çıralık kılıyoruz bana. Maşineler kulu bosa ötkende görüşürüz. Geçiler assalamualaikum maşine. Unda katta maşineler mi? İş falan geçire bırakıyoruz. Rahmat. Ramazan sağ olsun. Rahmat ece. Biz hazırçı Zamerik Baş, JK ayakta duruyoruz. Hazır bizde Sönbek kalmadı. Şimdi otursan, Mınavu Abdülkadirova, uşu Dakansam o yerden temige çıkıp geçiş gerek de. Osmonovgacha. Osmonovgacha çıkış gerek. Oşonda çoğun prospekt var. Masalada burulabız primoy emege Osmonovga barıp durup koşulabız. Prospekt boş gerek. Bu çıkenen boş gerek. Мондай. Азыр болсо монтуп барабыз го. Ошо пробка создавать этет. Ооба, пробка создавать этет. Ошон үчүн азыр мону алабыз, так. Мону алып туруп, мына бизде могул жерибиз даяр. Замир Пашевич. Бул жер даяр. Так. Бул жерде акырын бир балдар болсо подрядчик, жакшы подрядчикти таап акырындап могул жерде даярдай бериш керек. Как раз мынча засыпкага керек болсо иштетип, мына жол басылбай турупчу. Мына жолду. Могу жолду такалап албашыбыз керек да, Замирбек Баевич. Азыр биз мына до конца басылат деми. Ошо жол, мына жол бүткөнгө чейин мына бүтүрүп алыш керек да. Ya, основаниясын даярдап алышыбыз керек. Азыр муну эметип алып, жолду басып алып, муну баштасак, мына жол талкалап алабыз кайтыпчы. Ошон үчүн акырында мону бүтүрүп, анан Курманжандатка энебизди даш басып өтүп кетебиз да, расширение кылыпчы. Могу ажеке даяр, туурабы? Муну сүйлөшөсүз. Бүгүн ушул боюнча катуураак иштейсиз. Сиз башка жумуштардын баарын таштайсыз. Мухаммед, сен, мап. Siz, Zamir Bey siz, bu Firdaus medrese dayar, Acık özmen süйлөштүк, narkı Acık'ın üye eken alдағы dayar, tak Acık'ın janağı, ema
Ал жерди көрсөтөрсүң, өткөн видеого таштадың го, көрсөт. Как раз ошол жерди бер. Сонун болот. Көчөт ошого кетирек баштайбыз. Так, жүргүлө дальше. Так. Агайыбыз даяр. Макул болду. Салам алейкум. Агай даяр. Моминов көчө бул, э? Так. Бизге ошондо булардын эси менен сүйлөштүк. Бул дагы даяр көчкөнү. Так. Тиги дагы даяр. То есть азыр биз ушул эмени квадратты алсак, муяка чыгабыз. Уже бир эме талчок болот да. Так, могу даяр. Бул деле көчкөнгө даяр, могу дагы даяр, бул дагы үчөө тең даяр. Муну бүтүп эле бияка өтөбүз и параллельно могу эме сүйлөшүп кете беребиз. Көчөсүн сразу көчүрүп, анан буларды капа кылбашыбыз керек да. Жаманбек, капа кылбашыбыз керек. Анча көбүрөөк бир 5-10 квадрат акча берип кое бер. Ничего страшного, булар буякта канча жыл жашады. Бир комнат положено болсо 2 комнат берип кой. 2 комнат положено болсо 3 комнат берип кой. Кийин дальше жылдырганга жакшы да. Мына бир жолдо жана сараңбай болуп эле, саламатсызбы? Сараңбай болуп эле тырышып эметпей. Бул мынабу биздин ош шаар үчүн керек, мамлекет үчүн керек. Эгер ушу проспектте этик Осмон алып чыгып койсок, вообще шикарный новшество болот ош үчүнчү. Ош үчүн новшество болот. Допустим, не пройти, не проехать. Сонун болот. Түшүнүңөрбү? Ошону жакшылап карашыбыз керек. Бизе үчү даяр, туурабы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Аха, айтыңыз. Кайсыл? Жок, көчөбүз жана стоянканын бул жагындагы. Көчөбүз эжеке. Көчөбүз. Мынакей, бүгүн мынакей, мен орун басарым келет, мынакей, мындай орун басар, 2 киши келип сүйлөшөт эжеке силер менен. Азыр эле ошону айтып. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз силерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт. Бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер, кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Айтып аттым. Бул жерден болуп почти 6 могул жерде квадрат даяр. Моллор деле даяр. Акырын жылыбыз керек. Сиздерге кааласаңыздар, эгер күтөмүн жер үй алам десеңер, Кызыл Кыштак көчүрөбүз. Ал үй куруп атабыз, өткөндө барып келдиңер. Жок, биз этажный үйдө жашайбыз десеңер, анда этажный үй беребиз, этажный көчүрөбүз. Даяр уже ачкычын беребиз, майда чүйдөн алып барасыңар, көчө бересиңер. Сразу документин беребиз, эжеке. Сразу документтерди колуңарга беребиз. Бирок убакыт келет, баарыбыз көчөбүз да. Баары көчүп кетебиз, ооба. Сен так келип сүйлөшөбүз эжеке. Жаманбек келип сүйлөшөсүңөр. Баптыр, жакшылаңыздар. Жумуш көп, балдар, кыздар өтө жумуш көп. Анан дагы бир маселеде мына эме урматтуу жетекчилер, бир маселе балдар, жумуш абдан көп. Жумуш ушунчалык көп. Мына жасалган жумуштарды, айтылган жумуштарды бат бүтүрөбүз керек. Бат карап отурбайчы. Маптар молодцы, архитектура молодцы, УМС молодец, вообще зыңгы иште сонун кетип атат. Ну,
batırak kıymıldaş gerek. Ballar alatsa jakşı. Tak al emeden düştü toka bizden. Emeden. Европейскийden. Doğru mu? Yok, общий. Ha, общий. Все. Mınavu bol boyut. Bunu kayıt alağız. Bunu alağız. Bunu diyor şu bir iki varyant. Biz mınavu koçonu Abdülkadirova çığa turgan bolsa, onu lato kuybaylı koyuyluk. Doğru mu? O paka временно işlep dursun. Yok. Al proyekt dalga dolu bulup desek anamın lato koyuş gerek. Ava. Ертең жаңбыр жайт. Ертең жаңбыр жауып, мен вообще сел алады. Қандай қылабыз? Мен куюп койбойбу. Құйып қоя берелі? Ар жактан куябыз да. Ооба. Жақсы сразу бір куюп. Все, анда тек замырға айтыңыздар, бұл лоток қылып құйсын. Түсіндіңіз бе? Лоток қылып құйсын. Так, құда қаласа мұны кеше көріп шықтық. Бұл бір августтың 5-10-ына бітіріп беремдерді. Сізден уақыт сұрады ғой. Уақыт сұрады. Так, бұл жер қайсы жер көші, мына, ұшы жер, Бұл азыр, азыр біз сүйлөшкөн жердің арқа жағы да бұл, тұра бұл? Кейін көші. Алды мақұл қалды же. Алды мақұл болды. Мол жер бар. 6-3 үй бар, нар жағын 3-ін сүйлөштік. Билбедіңіз, компаниясы да? Я. Компаниясы кече билдіңіз ба? Бұлар мақұл болышты. Біз жігіттер өткенде сел болғанды сел ұшыл жақтан түсті, тұра ба? Так, емі бұл şu вечная проблема, да? Вечная проблема. Бұл біз студент мезгілді деле ошондай болчу да, су жаңбыр жаады, сөзсүз турда мен Араванский сел алчу болчу да. Азы деле ошол экен. Азы деле ошон үчүн муну мондай кылыш керек, жигиттер. Азыр могу лотоктор болбойт. Могу лотокторду алыш керек биз. Лотокторду алып туруп, тетиги куренке окшотуп туруп, эки жагын бетондоп куят. 1 метрге 70 кылабыз? 80ге. Лоток кылып куят дагы, лоток менен суу өтөт, үстүн жабабыз. Бул бир. Экинчи, нар жагынан да, эки жагынан тең. Могу болбойт, батпайт могача. Так, андан кийин могу снос берилген. Мону бүгүн бүтүрүп бергиле. Мына снос берилген, арчак бузулуп баштады. Азыр лоток моягынан келет. Лоток бол жагынан келет да, мындай түшүп кетиш керек да. Бүгүн мону көзөмөлгө алыңыз. А сиз эми тиякта болосуз. Ким бар беде эме? Дастан, мону бузуп бергиле. Бүгүн макулбу, мына подрядчик суранып атат, бузуп бергиле депчи. Могу арка жагы бузуп келди. Лоток тете эмеден баштап коюлат, мына бурчтан баштап. Ауышкадан баштап коюлат. Туурабы? Ушуну биринчи очередь бүгүн бузуп бергиле. Дастан, түшүндүңбү? Мону бузуп бергиле, подрядчик эмете берсин. Жумушун жасай берсин. Мына эмен өзү алып чыгып кетет мусор да. Главный эле бузуп берип болду. Эмечи газдын трубасычы? Жылдып бересиңер, всё. Лотокту чоңунан коет. LR6тан коет. Так, дальше кеттик. Эки жагын тең лоток коюп. Суу азыр. Я. Эки жактан түшөт азырчы. Мынау Моминовадан түшөт дагы, и могу Абдыкадыровдан түшөт. Тет эмеден Абдыкадыровдан дагы бөлүшүбүз керек да. Аны эртең мына жаңы жол чыкканда алып келип туруп жаңы жол менен айдай кылдык каратып. Туурабы? Лоток, чоң лоток менен азыр 50 метр чыгадык го, проспект. Ошого кошобуз. Аны пока кое тургула. Азыр биз мояк иштешибиз керек мына. Азыр биз өткөндө суу баскан жер моякта. Так, кече сел могул жактан акты. Могун иши аварийный, билесизби? Салтат Абдайевна. Мына көрдүңүзбү, кече сел мояктан келген да. Я. Постоянно. Я. Так, эми. Ассаламу алейкум.
Geldik. Adesiz. Ava qanday yaxshi, 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 ava, o'zim qanday qanday, yaxshi, charchamay qo'yapsizmi? yaxshi ava. Qanday keldi? Ajim qanday yaxshimi? Ajim qanday yaxshimi? Ulum qanday yaxshi? Ha. Yaxshi, yaxshi ata, yaxshi. O'zingiz qandaysiz? Hammasi ichib. Qiynalib aytasizmi? Yo'q, Alloh chiqadi chiqarsin. yana bular hech. Ishlab qiynaltasizlarmi? Yo'q, rahmat ishlayapsiz. Tak. Acaba Tamam. biz hazır moc oldu. Hazır qarab ko'ramiz. Game plan bo'yicha buna yol. Tak. Buna da biraz расширение qilamiz. Liba ikki jag'idan latok başı kerak bo'ldi. Antkeni tetik Abduqadirdan kelgan suv mo'jale kelib to'plab turib, buna uy arqылib narja qo'yib turadi, qapladi. O'zingiz bilasizlar. Bu suvni bu yoqqa chiqarish kerak ko'chaga. Buna uydan kuxnyasi ketadi, buna uydan dakansa açıp narqi Mo'minov ko'chani расширение qilamiz. Ko'z bir ko'rib qo'ydik, chiqmaylik. Buna yo'lga salib olsanglar aka. Yo'q, bu yo'q, bu ülke 130 yıl oldu ya. 200 yıl bo'lsa-dilar. Buni banklari ham bor endi. 200 yıl bo'lsa-dilar. Ava. Ava. 200 yıl bo'lsa-dilar yo'l ava bu. Yo'lni achish kerak. Значит, ava ko'ramiz hozir. Hozir acaba bunlarni olib berasizlar. Tak, Zamrak Başıç. Siz tushundingiz ha? Buni eski kim siz bir? Men ukasiman, bu yoqqa. Siz kecha söyleshdingiz siz meni? Kecha yo'q edim, kecha kelgan ekansizlar. Ha, Ayol. bir kelin var ekan söyleshdik. Bu kishi men o'rinbosarim, Zamrak Başıç, bu kishi da men o'rinbosarim. Hozir sizlarga равнозначно uy beramiz. Jo kvartiraga chiqamiz desanglar, tayyor kvartira bor, kvartiraga ko'chiramiz. Buni yo'lni ochib berishinglar kerak. Antkeni buna yo'lni do konца Abduqadirovdan 2 metr latok qo'yib olib keldim, расширение qilib buna qo'shamiz Mo'minovga. Buna Mo'minova ko'chadagi расширение bir qizil liniya chip ketgansiz, hozir ko'raylik. Ova. Mana. Usul ko'cha расширение bo'ladi. Hozir tetik emeden başlab, buna meşhur narxi nimadan Aliyevadan başlab. Aliyeva ko'cha bu? Aliyevadan başlab, ajik az biz bilan birga basasiz, qanday qilib yurimiz. Bu yerda kecha monda suv oqdi-da. Hazır bizde özünüz yaxshi bilasiz, o'sha yerda cho'ng qo'ydingizda. Bunavi selxana. Sel og'at, kechada ko'rdingiz-a? Monday shuncha sel oqdi. Tak, bunada selxana. Qanchaga chiqdingiz? 40 ga chiqdim. 40 ga chiqib qoldingiz, bo'lsa o'sha 10 yoshingizda estarsangiz, 30 yildan beri o'sha ahvolda. 30 yildan beri sel. Bu masalani chechish kerak aka. Chechmasak bo'lmaydi. O'shaning uchun biz hozir Narq Abduqadirov ko'cha bor-ku, o'shaning ber jag'ina 50 metr prospekt quriladi. Bu yoqdan o'tadi, o'sha buzib boshladi. Mostdan ova. Primoy o'sha yo'l Osmonovga borib qo'shiladi. Nar jaqdan kelgan Mo'nin emenin Aliyevadan, Moldoniyazdan kelgan suvlarni jarmin o'sha emega buramiz. Jan Abduqadirovga buramiz. Tak, bu bir. Ikkinchi, tetik aranjoy mashina turbaymi? O'sha nar jag'idan yo'l ketadi, o'shani bu yoqdan qo'shib iki betinden sudu narca kalıp düşüp ötüyoruz. Cana barıp emeği koşulacağına kanalga, magazin, Issıkköl, Jopazga barıp koyat. Tak, ana buna selkananın kaçıp durumuzlar. Buna selkana, buna selkana da su ötü koyat. Bunu da buna yolda расширение kılavuz. İkile plasa tratuarı bilen bulur. Bu barıp narkı, bu Mo'minova koşuyor da, Mo'minova barıp koşular. Şu yolda bir iki uy var eken, keçe söyleşkönbüz. Buna iki jağın расширение kılavuz. Narkı sizin uyuңuz sosып турбайбы? Ошол эме көчөбү ал. Ошо намунаны алып туруп мына кошулат да, мына Мо'минова кошулат. Суу чажыка, түшүндүңүзбү? Ошо сиздин үйүңүз алынат да, келип мына сууга кошулат. Эки жагы менен келип мына латыгы куят да, оток менен чыгып кетет. Ошо менен
söz böldüm. Ha. Mono köçeden bu ikisine bir ağa. 1,5 metre yediyden nam. Düşürüyoruz azıcık. Mahalla bilen süleşip mono birden çıkaraylı degan oy boludu. Siz kelip ketkenege sunuş boludu. Ha. Özümüz çıkaraydı degan. Jolda açabız azıcık ya. Mana bu da ketet. Buna. Mına жерде gete bir 3 metre расширение кылып туруп, мынанын аркы эмеге апарып кошобуз да. Kellerin köçe. Калли Амир Темирге апарып кошобуз. Все ошондо жол кенен болот. Түшүндүңүздөрбү? Жөнү көрсөтөйлөрмүн. Ооба, мыналар бардыгычы, мыналар чыгып алган бардыгычы. Түшүндүңөрбү? Мына тетиги турбайбы эски здание? Ошол мурдагы эски створ ошол да. Мына кенен жол өзүңөргө жакшы, Акмал, өзүңөргө. Мен бир силерди жанагындай капа кылып, же бир эме таткан жокмун. Өзүңөргө жакшы. Akmal, men деле ушу кабинетте ушу чыкпай отургум келип атат. Ya siz Ооба. aralap bir gezgi. Ооба. Мен деле ушу кабинеттен чыкпай отургум келди атат. Но иш калды атат. Ажеке, могу иштин баарын жасаш керек болуп атат да. Так, ошондо биз где-то өзү карайсыңар, кадастр, архитектор. Эски строениясы где-то мына окшойт, а? Тетигиси. Я. Я. Жок, эски строениясы мынау дейм да, кара. Мына либо мынау, мына кара. Либо мына. Либо мына. Мына. Eski строениясычы. Bunlar böyle çık olgan çık. Ya. Böyle çık olgan. Ну, архитектор мен кадастр айтат, ажеке. Акмал. Акмалжан. Babasın beni. Şu жол bu. Жол емес ажеке. Hem vali. Ayızda kichkina yo'l bo'lgan ekan degan katta ko'cha. Gen plan bor ekan. Ген планда жол бар ажеке. Өзүңөргө жакшы ажеке. Кенен болот, тротуары менен болот, бактары менен болот. Тырышып эле отурсак отура беребиз ажеке. Отура бересиң, эч нерсе өзгөрбөйт. Санек Башевич. Бүгүн балдар келип иштейт да. Biz azı barır bile balдар alıp çıkmıştı. Bu сүйлөшүп кеттик, бул макул болду. Ушуну алсак болду, мына Амир Темирге чыгабыз. Бүттү мынакей. Мынакей. Так. Акмал. Жана аксагалдын аты ким эле? Araplar. Арапбай ака. А. İşte ayak oldu. Мына көрдүңүзбү ажеке? Мына. Мынабы өзү жолго үй салмай ошто мода экен да. Ген план боюнча жолго эле үй салмай ошто мода экен. Şöyle. Ой, сиз эле эмес, баардыгы ошондой экен. Ушу жолго тетиги эме көчөнү ачканда, кайсысын ачтык? Жанагы Имам Саидовду ачтыкпы? И Байтемиров көчөлөрдү ачтык. Эки жагынан 2 үй салып жол дейлеп алыптыр. Ал мен айттым, ошто бул жолго үй салмай модабы депчи. Көрдүңүз ажеке, мыналар макул болду. Түшүндүңүзбү? Мына да макул болду. Бул жерде бир эже бар экен, апа. Бул күйөөсү ооруп каза болуп калыптыр. Бул ошол осуят кылып байчесине айтып кетиптир. Бул бар мамлекеттин жери, шаардын жери, ген план боюнча бир жол болуш керек эле. Биз жолдун ээлеп жатабыз. Убакыт келет. Келгенде берип кой, жери деп осуят кылып кеткен экен байчесине. Кеше кирсек, ыйлап аялы чүсү туура биз жолдо отурабыз. Ошо кожоюнум ушундай айтып кеткен болчу. Биз эч кандай маселе жок, бошотуп беребиз деди. То есть бул жерде эч кандай маселе жок. Эми жүрүңүз ажеке. Мына чоң жол, мына караң мына. Ушу жол наркы эмеге барып кошулат. Алиевага барып кошулат. И жанагы сиздин кичинекей көчөңүз. Намуна көчө дагы келип, мына Моминова кошулат дагы барып Алиевага чыгат. Түшүндүңүзбү? Кудду ошо моундай бул асфальт болуп жүрсөм, баягы көрсөтүп коеюн да, анан үйгө кире беребиз. Бул жердеги вулканизация ремонтторун баарын жаап түшүңбү? За город.
Eme Akmalcan, mana bu Amir Temur koçu. Amir Temur ha. Gördünüz mü? Gördüm. Qanday qilib qo'ydik? Öte sonu. Zor bo'ldi bu. Endi juring. Mo'larni ayt, tezda qiymildasin. Endi ajaka mana ko'cha buna. Mana ko'chani bilasa, yosh keliz o'ynashib o'ylangiz. Qanday ajaka? Kichkina edi bu ham berdi. Ava. Qurilishlar, o'zicha qurilishlar bor bo'lsa. O, mana ko'rdingiz qanday bo'lib qoldi. Ushu yo'l. Ushu adin qatnami borib siz oldingizdan o'tib ketadi. Ushu yo'l shunday bo'lib boradi, qachib tursangiz. Ushu yo'l bo'yida boradi, jana екі uy alınadi, расширение bo'ladi. Namuna ko'cha bilan jana sizlar uylaringlar alınadi, latokda sular bilan kelib turib, mana Aliyevaga borib qo'shiladi. Tamam ajak, shuni men sizga ko'rsatib qo'ying dedim. Mana shunday tatnaqa yo'l qiladi. Mana birinchi sloyi yo'lchi. Birle sloy, daha bir sloyi var, latogi var, trotuarı var. Tushuninglar ajaka, o'shani tushunmay muomala qilib, urushpay, talashpay, zavrakpay suylashib, ajaka o'z bilan, ajaka suylashib, yer tam olamiz desa, yer tam berasizlar, yo'q, etajdan uy olamiz desanglar, etajdan uy bergilar. Tushundinglarmi? Janag'inday qilib ujmotdan bog'lab, dag'i bir yo'l aytib qo'ying. Agar bir komnat положено bo'lsa, 2 komnat berib qo'yinglar. 2 komnat положено bo'lsa, 3 komnat berib qo'ying. Bunday довольный chiqib ketsin. Tushundinglarmi? Bu bir. Anan ayerda sizin o'sha yerdagilar bardi uylar emeda turadi ajaka. Gen plan bo'yicha yo'l al yerdachi. O'sha joydan biz qarab qo'yish kerak. Ma'qulmi? Agar vaqtingiz bo'lsa, bu bitta ko'rsatsam maylimi? Men barini bilaman ajaka. Uylarda suratli bor bo'lchi Men bardig'i bor menda arxitekt bunaki. 67 O, mana arxitektor bor. Mana kadastr. Ajaka, men barini bilaman. O mening dokumentim bor, bu 70-yil qurilgan, 60-yil onda shunda sasib chirib o'tiraveramiz. Hech narsa ish bo'lmaydi. Bunda she'r, reshitlarni qabul olishimiz kerak, ishni qilishimiz kerak ajaka. Qana bir duo qilib qo'ying ajam shu Akmalga. Siz beravering damla. O maksatlar işler. Ben yol bulup. Size mi razı olup, canlı, konuşmak olup. Yerimiz yerimiz bakmadan çok hoş aylansın. Amin. Allahu ekber. Söyleştik ajaka, bodar kelib. Xo'p, aman bo'ling. Aleykümselam. Ayting ajaka, bo'ling tezlik. Ha. Salıvatlar mayli sası mayli. 2 etaş salıvatı bizki kişineki 2 etaş sotuydu. Hazır endi 3 etaş ko'taryapti deydi. Bizki baş şu chuqur qorong'i bo'lib qoldi. Ko'rgil, arxitektor. Qo'ylarda bir iltimos. Biz aytsak. Ja, hozir keladi, ja. Hozir ejen telefon jas. Hozir kelishadi. Ko'rib qoldim Ha. sizlarni. Hozir biz kelamiz, общий kelamiz. Telefon yozinglar. Mana Zmeykadan boshlab Osmonovgacha dakan sapga ko'tarish kerak, расширение qilibchi. Beri deganda bir 22 metr yo'l ketish kerak-da. 22 trotuar bilan. O'shanda o'sh ochiladi-da. Именно o'shda ko'rkini acha turgan yo'l shu Abduqadirovda prospekt. O'rtasida bo'lib o'tadi-da. Так, значит, biz hozir bu yoqqa qarasak vaqtimiz ketib qoladi. Tetigamigacha qancha? Assalomu alaykum. Qandaysizlar ajaba? Yeterli vergi. Yerimiz kelerdi. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Geçmişler. Selamet Assalomu alaykum. Hani cansan şurada. Koçamız yendi malaka düşüp oldu biz. Ha, Sinoska. Yendi kosun Oska. Ha. Yararını size aittiniz bana dediniz. Ha. Yendi kış geli yaptı. Ha. Kömürler yeterlen işimiz gerek. Kış yeterli görüşümüz gerek. O köçelerimiz canlı bomya gitti o çekeleri. Arabalar yapılıp gitti. Çünkü bir bilesi bir. Acaba? Bir zaman kılarsız. Mançı turasılar, ya mançı turasılar, ya muamma halde çıkasılar. Bana deseniz onu yakalayabilir biz. Şimdi sizden bir soru arayayım. O da oşoğa geldim acaba. Dedi ya. Oşoğa geldim. Atayın oşoğa geldim. Zor bu. Hazır acaba bunaki bizden hep bunlar hatırlayacaklar. Tak hazır bunlar ulat. Ava. Tegi Furmancan'da yeni yüzden başlap keletiz. Akırın расширение olup. Uşul koça Masaliyeva'dan Osmonova çıkıp prospekt bo'ladi. Çoğun koça bo'ladi. Tak. Hazır bu men o'rinbosarim Zamir Akbashevich, men o'rinbosarim
Saltanat Abdullayevna. Hazır kelip de burçtan başlap jana Zimeyka var o. Zimeyka'dan başlap o ekibet bari sanap gelebiz. Sanap gelebiz. Hazır допустим mına üylerden kança kızısızı kaçırıp ketkensiңер, kançаңардын госактыңар бар, канчанын госактысы жоқ. Так, бар анан ар бир үйдө канча кожолук жашайт, канча семья жашайт. Барын тактайбыз. Анан силер менен баарыбыз сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эгер биз жер тамга көчөбүз, жер үйдө жашайбыз десеңиздер, Кызыл Кыштакка көчөсүңөр, үйлөр салып атабыз. Бул бир. Жок, биз шаарды эле кылабыз. Этаж үй берсеңер болот десеңиздер, үй дагы даяр, үйгө көчүрөбүз. Түшүндүңүздөрбү ажаба? Азыр баары келип санап чыгат. Бирок убакыт келет ажаба, баары көчөбүз. Баары көчөбүз. Ооба. Bilip olaylı diye bizde. Баары көчөбүз. Мына жолдун акыбалын көрдүңүзбү? Жок, машина батпай атат. Yollarımızdan, arılarımızdan bekilip gitti. Бул атайын ажаба, мен бул жерге киришкен жокмун. Мына бүттү, көрдүңүз а? Сонун болуп калдыбы? Sorun, ciddi. Моминова сонун болуп калдыбы? İmam Said'i son Çeremiş'e öttünüz mü? Öttü. Kukla olup kaldı mı acaba? O sizin yol. Ama yol da oşonday bulat. Atayım bunu raşireyine bolup toktatıp duran da hazırınca jasabay. Oşon için buna gördünüz mü? Latok doğru yok buna. Buna latok yok tam neredeçi? Yeme yok. Oşon atayım buna raşireyine bolgondan keyin bir otla jasayız dep parmak duram acaba. Düşündünüz? Bir kişi kop yetmeyeliğini. Men hazır aytam sizlerge. Hazır aytam men sizlerge. Hazır aytıp az taktap çıgaylık da bizim karajat jetebe jetpeybi. Hay. Так, эгер биздин каражат жетсе, тыйыныбыз жетсе, анда хотя бы быйылча мына экибетти могу жерге чейин алабыз. Мына Амир Темуровадан тетиги эмеге чейин, Зимейкага чейин. Мына экибет алабыз. Азыр каражатка карап көрөбүз. Каражатыбыз десе дальше кете беребиз. Дальше. Бирок ажаба жол расширение болот. Жолду чоңойтобуз, бул жер проспект болот. Ошту көркүнө чыгара турган жол ушу жер. Ошту ош кыла турган ушу жер. Качанга чейин мындай переулокто отура беребиз. Туурабы ажаба? Бир убакыт келди, возможность бар, жасап коелу. Түшүндүңүзбү ажаба? Так, мына дагы сенин райышыңар, кара жана Мухаммед. Sen emeğin bu çastığında tanıysa uшу yerin raisi bu. Ova. Ama bir körüldü ki iki körüm yapıyor. Uşanda. Biz geliyor böyle. Uşanda. Ben size aldı bize kere yaptık ya. Biz sizlerle göre bize aldı bizi köprü kesin. Tura. Eki odan saat nemere kalgında. Baybaşça. Ova. Topmadı. Gider. Bu ekon katurak şeteviz. Buna o raisinger bu kvartalini bizleyecek eviz. Bahramcan var. Bahramcan kana. Bahramcan şöyle de bana. Siz ha Bahramcan. Çoğu birgelikte acaba. Kapa kılbayız acaba. Bir ödü bunaki kızlar turat, apalarımız turat bunaki. Bir öğünüzdördü kapa kılbayız. Bir öğünüzdördü kışka kaldırıp bir üyücü kaldı, köşede kalıp da söz bol boyut acaba. Kuda kalasa barın ardı üyümenen kamsız kılıp, köçürüp adan keyin daş işti başlayıyoruz. Düşündünüz mü acaba? 1 gram kacat bol boğular. Hala bir pata verin acaba. Amin. Amin. Hammelerimiz işimizge ruvaç versin. Markamız olup kısın, yıldızımız bağırsın. Amin. İşlerimizge ruvaç kalıyor, köçelerimiz abar. Allahu Ekber. Rahmat. Yaş durumuzlar. Baktır. Bunlar Kozubayev. Ya. Ava. Oşonda ki точно плюс-минус 1 metr koyup belgilep oldu. Плюс-минус 1 metr. Düşünüyor 20 metr bol болады. Az 22 metr бар içinde olo, so bol. Oşo beton koyup болады. Düşünüyormu? Assalamu alaykum. Kandaysa bu aytıp keldik. Sizlerge adelini aytaylı be. Ayollar geldi. Ayaldar keler. Ayaldar gaplashpay yazıyor. Gaplar. Tak, kandayslar? Desop жақсы, namazlar kabul bolsun. Niye bu koçuga çıkıp aldыңар? Так, мындай болду, дежелер. Мынабы Абдыкадырова көчөнү расширение кылабыз, чоңойтобуз. 22 метр жол болот. Бул тиги эмеден баштап, Масалиевадан баштап Осмонова чыгат, чоң проспект болот. Проспект. Ошту ош кыла турган ушу жол. Мына жерде үйлөр турбайбы, мына Зимейкада. Мол жер мына жол бар болғанда бұрылып нар жақ кетеді қой. Бұл жол түз түшөт. Нар жақтан бұзып баштадық. Бүгін 6 үйді көчірөбүз. Түз шығып келебиз дагы
Uşu boydan tegi Osmonov'a barabız. Azı mol жерде emesi şirinası 22 metr bolot. Men орынбасарым мынакей Замирек Байышевич турат мында, архитектор турат, мап турат берип атсыңыз. Мен да мына орынбасарым турат. Архитектор каякта жүрөт? Мына эки архитектор бар. Сиздер менен келип сүйлөшөт. Ол жерден бүгүн так чене берет. Канча метр мына жака жыласыңар? Канча метр жыласыңар? Эгер үйүңүздөр госак болуп бузулса, компенсация төлөп беребиз. Үйүңөр толук бойдон бузулуп кетсе, Кызыл Кыштактан үй беребиз. Этаж үй, эгер этаж үйдө жашайбыз десеңер, этаж үйлөр даяр. Өзүңөрдүн эмеңерге, үй бүлөңөргө карап, площадыңарга карап үй беребиз. Үйүбүз даяр. 1 комнат, 2 комнат, 3 комнат үйлөрүбүз даяр. Үйлөргө көчүп чыгасыздар. Эгер жөн эле мындай жолдон эмес үйүңөрдүн бир жак части бузулуп калып, нар жагында жашай беребиз биз, макулбуз десеңер, кала бересиңер. Жок, биз көчөбүз десеңер, анда Кызыл Кыштакка барып үйлөрдү салтабыз, ошо жак көчөсүңөр. Либо Краснофлотто үйүбүз бүттү, Замирек Байышевич. Краснофлотто мына Черемушкада үй бүттү, ошол жак көчөрөбүз. Гап ушундай, урматтуу апалар, кыздар, балдар. Дагы анан кийин дагы сиздер ойлонуп жүрбөңүздөр. Мынакей күз келе атат, кыш келе атат, жамгыр, чачын, кар, көчөдө калабыз. Андай болбойт. Эч кыжаат болбоңуздар. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты. Эгер кимге үй керек болсо үй бер, жер керек болсо жер бер, жер там керек болсо жер там бер деп айтты. Ошондой указание бар. Ошо урматтуу президентибиздин под четким руководством мен иштеп атам. Бирөөңүздөрдү капа кылбайм, бирөөңүздөрдү ыйлабайсыздар, кыжаат болбоңуздар. Түшүңүздөрбү? Все, болду. Кана бир пата берип коюңар жана. Амин. Амин. Hamamızga müşkilimiz olsa işlerimiz. Allahu akbar. Boptu, tinch turingizlar. Kimga здание? Ha. O magazin. Hazır bunda tuş çıkart bizde turabı жол. Ава. Ава. Налево поворачиваем, значит, biz hazır. Мына карачы. Ичинеге көчө, кара. Булар өздөрү макул, карачы мына. Даже айылда мындай жок. Чекерек баскыла, балдар, чекерек. Бир чеке, мен жака жылып алгыла. Азыр мына бизде Молдонияз көчө. Молдонияздын бул жагы бүтүп атат. Асфальт тротуар менен болот, туурабы? Все, эми буягына кеттик. Ооба, бул отличный болду булчу. Бул Абдыкадырдан жакшынакай болот, көрөсүң. Кара мына подпорный столары куюлду, бул жакшы иш болду. Мына урматтуу жетекчилер, могу жок болчу, мына баарын жасадык. Талант. Мына карачы кандай сонун жол болуп калды. Мына бул жол жок болчу, мына тротуар да жок болчу, эчтеме жок болчу. Бар да мына Замирек Байышевич менен жеке эменин угудунун эмеси. Заслугасы. Конечно, эменин уместиги сама собой. Баарды бузуп такылап беришти. Ооба. Гүл жакшы эмес. Көчпөйт, бир дагы ал чакпай модель эметкен, түшүндүңбү? Чаап гүлдөрдү кара. Мына могул жерде биз мына подпорный стена коюлду. Могул жерде канча строение болчу, алынды. Мына. Мынакей. Кандай мына соңку, как в Москве. Көрдүңөрбү? Мына тротуар мондай келет, дагы эметет. Наркы албаптыр го дагы эле. Эмени. Дастан, ал макул болду, ичинен забор эметип болгон. Ошону буштан баштамага чейин алмай болгон. Кара, көрдүңөрбү, кандай татынакай болуп калды. Жол жок болчу почти что бул жердечи. Мына кара тротуарды, кандай сонун болуп калды. Алымбек татка эртең сага жөнөттүм го жана топурактарды алып, так бир сыра эмелерди формовка кылып, тазалап, бактардын ичине формовка кылып. Эмени Сомбек Алматович, күндө күн алыс. Площадьтан баштап
Demek Vakapova'ya çeyin yoldu şotkalap juğuz. Düşündünüz mü? Günde gün alız. Bizde başka şotkalap juğu oturgan yerimiz yok. Ploşetten başlaysız Vakapova'ya çeyin. Anam bir haftada bir yolu dostlukta var juğup biraz. Все bu oldu. Düşündünüz mü? Az sırası başlattım. Prosto Cenab-ı Hülya'dan çıkıp yaşlıdan apşı otadık mı? Sırıt yeme ağ otadı da Cenab-ıları ha, suları ağıp yeme asfalt şaltak bolup gitti. O gazetinin sahibi bir de mi o şu? Ha, klasik. Vaktimiz oldu mu? Kaç oldu? Отлично oldu. Tak. Hurmatlı jetekçiler, bugünkü reytimiz uşumen ayaktарды. Koyulgan tapşırmaların bardığını bugün atkardılar. Aslında tapşırma siz, arxitektura. Hazır emeden başlap. Ya. Olmuş da. Araçlarını cazıp, aylanıp gelip buna emeni ayaktan arka emeni çıkandan keyin Mominova çıkandan keyin Abdukadırovan'a. Yani Zimeyka'dan başlap narkı Mominova'ya çeyin, Amur Demir'e çeyin. Bir gergili i keyingi ko'cha İmam Saidov ko'cha. İmam Saidovga çeyin barg'lar. Ya. Bu masalada buna Kurmanjatkadan jana Zimeykaga çeyin 50 metrede alıvererler. Şu bucak уже ışık kalgan narsalar kayrak kıskart oturlar. Zimeyka'dan nari Amir Temur Osmanova çeyin уже 24 metrede alıvererler. Alır Kurmanjatkadan başlayacak Kurmanjat. Yani seçeneğini vermeydi öyle. Şu seçeneğini karıştırdı. Ana götü 50 metre çoğun bu kadar. 50 metre zачем? 50 metre. Seçeneğini vereyle şu seçeneğini alıp ettiler. Evet. Mındagılığa jeke. 4 palasa. 4 palasa. Trotuar и плюс yemek koyup koyular. Велодорожка. Все bitti. Велодорожка gerek. Ya. Велодорожка söz gerek. Şarın sentri de. Yaktan başta велодорожкамен barışamız. Ошондо 4 полоса, тротуар, велодорожка и зеленая зона. Ошону рассоз чыгаргандагы ошо менен кете бергиле. Sizler demek bizge 4 koldan Булар 1 жылда берет. Булар азия иши баштайт да. Seçeneğini veririz. Biz özümüz çıkarırız. Seçeneğini koyup özümüz işlep bararız. Ayrim yerlerinde stenkaga mesle kalıp kesek oluyor be. Stenka var. Türkçe olsa çekesine koyup atmıyor. Bunlar полоса безопасности. Отдельно stenka. Полоса таза işleyip de şey. Ошондой эки чеке машина полоса безопасности. Мейли ошондой кылып койгула. 25 топ айрым жерлерде кирип токтой турган го. Мейли хорошо. Зеленый зона ошо өтө таралып калатса менин майы 1 метр алып береберчи. Атком менен өткөндө 1,5. Все, сүйлөштүк анда. Давайте по местам работаем. Амин. Тынчтык, жакшылыктар болсун. Аллаху акбар. Все, давайте. Кара менин бийлигим.